Biyag ti tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito'y lugar tayo, ah. Mayalat tamag ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Uwan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungam ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupa yun ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita ading ko. Napatag kayo a pamilya na kingkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yo, no awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na ija abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati, para mo't itibaki na ah. Sursurwan nyo nga minti agtipid, tapno saan tayo nga agkaradawat kini manang yo. Narigat ti trabaho na ija abroad, anak ko. No kaya't yo makaadal kami, nanang, itidyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agado ti bagbagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwartayo kat. Ala, ito di adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinanggag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanobyo na mare. Kat ang mga no inlimod na kan ka ah. Amumatan dagiti ubing ita. Ti damag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da iga-dagadal. Day tang arut kat mare. Ay napasensya kan ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin ama amuamot ah. Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidag. Okay laang mare Lilia. Dakkel at tulong day ta para kanyak. Diyak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki akaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti day tananang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastaba nag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlupasan nyo kumapay ati panagadal yo, anak ko. Aday takay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kapsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak man rabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagpagak, agikata kun, tagdan na kami itinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun. Iso abaybay andak kuman, nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare.
Agikatan iti panagadal na. Tagden na da kanon iti nobyo na. Aniya? Basol ko, mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? May namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, mare. Tsaka muna niya ti rumbang nga aramidag, mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, mare. Ay na mare, pangaasim. Patib kerem ti pakinakem mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo muta nagayatan ti kasta na pasamak? Anya ngay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumwar kamin iti nobyok, nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makamu amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tinalpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapana kon. Itay pa nga gururay ti nobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Hanggat napasamak aya. Pimanaon ni Maylin, Manong. Diya ka muna niya ti rumbang nga aramid. Anya. Apay mo ta pinalubusam apumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang mumbat ti ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pay lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Manuatawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nadanda ka nung nga itinubyo na. Agabang da ka no. Andyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang aruday. Kasta pa tinapasamak. Diya ka mono kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya day chay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag ken kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka diti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Pagikataon, nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Nasakit ti ulok. Amuyo mo't anang ato ti arapaap ni Manang Yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad, tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rog, nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni Manang Mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni Manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisnudo amang mangta diti kwarta. Gaputa ay ayaten na kayo ni Manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara, anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yun, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipaw-pawid ko a kwarta kadakwada. Saan, anak ko?
Saan aday tati parikot? Anya ngay nga rod nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpas dan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka anak ko. Masikoog ni Maylin, nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter, nagikat iti panagadal na, taado ti bagsak na. Nagikat dan ngagpadpada. Anya, Pasensya ka na anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. mabalin ka di ama kasaritak ida nanang. Di da kaya tanak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabuteng kan mabainda. Una yan, kunakla no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Wan manong. Dua atawon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso atilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwartana. Wang gayam. Kumusta batan ka Maylin kan Peter? Dak batan ida makitkita. Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso anak kid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasi da mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Ay, sa bagay, uray sandaan nakalpas. Nulakit dita na diskarte ken nagagandang trabaho. At ang tulat ta siguro may ti swerte adumteng katakwada kabagay. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Awanan pagbayad mi iti abang mi, Manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin, tainun unam tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yan. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawit ko. Ay na, agyaman ak Manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan. Si Kalaang. Oh, Peter! Aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga no, da kwartam amabalin amabulod manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tid ni manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit at insend na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si ka na. Mamin anumot lati mga message kan kwa na ngay. Sige nga ron. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga min ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anom ti kwarta. Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan, manang? Nagikatak kami nito trabaho. Kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti kasapulam? No manuti ka ba ilam nga ipawit? Isulatan, manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan mare. Numalpas dayjay di ijay kan nga agnaad.
Depende mare. Saan napudot ijay, mare? At dapay balkoni na. No anya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal mare. Ngamin nagregrigatan na mutpi man da ija balay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mo't nga amin, mare? Tadasad-sadot jay duwa nga anak ko. Ay, Wine. Kumusta mo ton ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message da lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngumlimlim itarak ti ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakid ti tadanimanang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo ti unada. Pudno ta ibagbagada. Ada tayo mo laeng ti mga aramid itigas at tayo mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laeng pa iti ipaw-pawit na. Ha? Apay nga? Di namot ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Wanaw, ang mga nodamutin sa bali paw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kunkwana? Basit sa amin lati ilipas dan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaiso ija broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Sapay kumaat makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan laang anam na minsan? Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan na lang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngamamangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga ubing? Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada? Saan ko idadadadaulan ken ka? Ngem kayat ko la amasursuro damet ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada napatag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yo kanimanang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Di nakpayan ikan iti kwarta. Ala, jak ilibak. Siyak tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati ititid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo. Timang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanen amal malpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo? Uray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan.
Iso apang nga asim, tadi nakpagpanunutan iti dakas, anak ko. Suruan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, tiinsen ko a picture ti balay mo, anak ko. Unanang, agyaman nak ititulong yo kanya. Nalpas mo't laang ang tibalay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Ington umay abulan, nanang. O sige, rugyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo timakaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban, no? Ta saan mat aras dayta. Wen, anak ko. Anya tara aramidon nyo dito, mana? Nagsina kami itinobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pailang ti pag nagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't laan nakabayad itabang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni Nanang Ijay. Sigurado asugsugan naman ni Manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsatta. Numakaungat ngay ni Nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang apagdanaga, Manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, Nanang. Sa ludsudot kumakenkwana no mabaling nga agnad kami iti balay na. Ha, tinobyong ngay. Nagsina kami. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha, Pangaasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi, Nanang. Maasi kayo kada kami. saan kumitkat asug-sugsugan ni Manang yu, anak ko? Kan may sa. Basol yun no ape akas to tinagbanagan ti biyag mi ka ni Peter. Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaom kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaomon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. Pasensya ka ni tikas di pa nagsasaok kitay, Manang. Kasanumot ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni Nanang kan kamanang. Ang mga ninay-nayunan naman ng tistoryana. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka, Nanang. At daw gali ni Nanang adimo ammo, idi nagabrod ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni Nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni Nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaad yu ita, saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakbay ang nagabrudak, nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramid yu, itatakinuntra ni Nanang ti panagdawat yu iti kwarta kanyak. Gurain yun, managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo, ngam pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang. Among kadino kasano ti panagsangit ni Nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayat ni Nanang, kat suruan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag dayta, kasano ang makasuro kayo? Ken kasanumat ti masakbayak? Awanan agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. Ha? Manang, di mi ka di mabalinti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka.
Basta ni nanang laang ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Iso nga ganos ta. Ay, no tinong palta siguro ti karita ken ni Manang asay sayaatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumaasinayang ti sakripisyo da ken nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Adda kumamot dakkel abalay ta akas ken ni Manang. Nanyangay nga ron. Kitkastoy mo tabiyag ti pinili ta manang. Takderan ta. Tapno awanti makuna ti tattao kada ta. Nang runa dananang ken manang Kiara. Ay, ala. Ituloy ta nga ron tararamidan ta ading. Ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo ken ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day taken kuana, saan ket amang gundaway ka. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Hello everyone, makablaawan ti tunggal maysa iti naragsak nga oras kanal daw yung amin ngawan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode iti drama abiyag ti tao. Shoutout mampay kada Mylene Malyare dita Hong Kong. Ni kaasipi man kanibaket na mahilig ka no agdengag iti drama. Salamat kan ka darling ni kaasipi man. Ken ni Jennifer Cabresos dita Alamino City, Poblacion. Katitayin tayo nga ro dandanggan ti episode 354. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Manong Louie. Nasayat met, kasinumbatan ti awag ko si Kasunya. Itay pa'y nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsuldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayunan ti pawit mo Amumad nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kano niya pa'y dita akayat na kanin. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpaw itak iti kwarta para kan tatang. Apaman ang maalak ti sweldo. Itex na kadagos nunay pawit mo. Bye. Mabit lang, Manong. Hello? Manong Louie? Ay, inadap nan. Katjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak ason niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man nun ni manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inadap ni Manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mo ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yan day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumot ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak mo't la makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Luwi anak ko. Adda, yung basit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan aginatang tayo dayjay anak ko. Kinmaysa, san amabalain ajak agtumar. Ta amangan no kumaro tan annayag. Ano apiraso tinabate ya? 5 laangan. Babalin pa'y da ita.
Umabot pa iti 10 aldaw, tatang. Kasano nga raw? Pero waryo ta agas yo, tagudgudwag. Tapno umabot iti 10 aldaw. Anya? Ay, sana mabalin anak ko? Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Tiagas ni tatang Amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo met. Sa anak mo't ama naglilipat. Gumatang kamot lang itiagas kan prutas na. Saan ama hilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at Manong. Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak Manong. Idapagong ti cellphone ading ko. Wen, dapat ti papanak. Bye, ading ko. Niading mo ka na iti kinasarita mo iti cellphone, anak ko. Wen, tatang. Kumusta mo iti trabaho na iti Manila? Sana mabaling agsagid ay Sonya, tatang. Tawan ti pangalaan tayo iti maigatang iti agas. Kanda dumapay masapsapul yo. Sa bali man ang tibagbagam anak ko. Damdamagag, no kumustan di Ajem, ije Manila. Kandi na pa'y mabaling ti mag-asawa, tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, tarumarak. Kapay na dyan nga anak ko. Sa bali, ti sungsungbat na. Nagadayo, ti sungsungbat na iti damdamagag kingkwana. Ay, oo na yun, ayan ay jay aluwe. Nanang, nemat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y da ita. At daakan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga hana nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka ni kasinsin Sonya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay nanang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sa bali matararamidan na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laeng dito'y probinsya. Pa-relax ka nagsaysayang iti kwarta kung nayuan nanang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagaya manong timyong. Di ka nailasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ini siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apay busan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammomot ang masapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wen, Ala, mabiit laang tagluto ak iti pangaldawan tayaw. sana makantigagara ka din ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangal daw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige ka ron. Makipanganak ka ron dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip ni Uncle Tim yung tipim masyarid to'y balay nanang. Kaya't nakanumot ti agaliwak sa hayan ako. Iso na lang takaslakin mutong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti sigod nga pamagi ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka naibusin ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Wenuhan kit din nga mangmangan. Iso nga kinmutong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, tatang. Lay, sa nino tinanggapam si Kaluwe. Agsapabutan ti panagawin mo. Sa nino tinagturunga may tinabi. Nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa itakawis mo. Di ka mutan maumumay ti arak. Agsasaruno mo ti salsalo, sude malakay. Tagay sa lang Mahinang kalaban.
Dito lang. Tinaginuman may tatang. Sa dino adita, Basta dita, tatang. nagturid kang agmotor. Kasam mo man nakainom ka. Delikado tag motor. Nukasta nakainom ka. Kasanom nung aksidente ka. Kat awan ti makakita kang ka. Tangamin tatanggal. Negatibo tada iti panunot nyo. Think positive ka di, tatang. Naibusin ti agas ko. Masapul agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonia, tatang. Anya, inggatang mo man siguro na iti arak nga ininumyo ka nagitig ang kayim mo. Kita amanak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo? Panunutom ko mamutirigat di adim iti adayaw. Sagpaminsan lang mo, tatang. Anya sagpaminsan, katunggal ang pawit ni ading mo. Inuman ti pagdiritswam. Ala, umatang ako ni tagas yung tamot lang. Tamnawanan ta doon sa uyo. Gatas, kanong vitamins ko ngay, naibusan. Agas laang tigatag, tatang. Numano apiraso ti umanayan tinabate ako anta. Iso tigatangag. Anusan nyo manen agud-gudwain ah. Anya, di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamamanon manong. Manulaabulan asan ta nagkita. Ay, way nga raw, Saan kan samot amang mangan. mangmangan kami mat. Iso na lang takurang ti vitamin at ibagay. Insardeng kumutlaang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonia ti agpawit iti kwarta. Adamo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapapaniti biso ni Luwe. Anya, Kinapudro na aling ko. Agtip-tipidak mutlaang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala agan. ne, apay ngay manong. Wan tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasarita ni Sonia. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasamak. Ay sus, saan amabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletuam ti agas mo. Saan amabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At ka iti number ni kasinsin mo asonyaken ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mga rod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay mutong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni Insan Sonia iti kwarta ka ni Manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngam saan mo't nga igatang niluwi iti agas ken gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, wen, nakita nga nag-iinom da kadagi di gagayam na iti sentro. Kan nakitak matlang nga kabarbaro di piyesa ti motor na. Oh, makitam dayta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Asino da itoy? Siyak daytoy, sunya ka anakan. Antiin siyang? Wen, imawagak tanapatag ti ibagaken ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben balasan ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Ket nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kini tatang anti. Mano abulan laeng asan ko anakita. Ket kimutong ki din. Anya?
Kurang siguro ti kan kanan na. Saan lang adayta? Tip-tipidan kano ni manong mo ti agas na. Good waan na kanumot. Isenti kasinsin mo Diyos itiladawan ni tatangyo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kastagayam tar aramidan ni Manong. Di na amot agtungpal iti saritaan, ante. Anya di ko nam Sonya? Agresign ka? Kapilitan Ay na, sayang mo't. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni manong mo ngay. Awan nam namaak iti dadya akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie. Kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit ko. Para kumakan tatang. Ay una yun. Nagpuskol mo tiro pa day ta kapsat mon. Sugayam adi na kaya't makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalaam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi ijay lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige siga ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas luwi anak ko. Gumatang kamay ko ma. Awan ti kwartak tatang. No piyesa ti motor ka na arak. O kailangan kang ka nga oray ikastosam. Gam na masapsapol ta dito'y balay. Awan apulaos. Ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyo mo't nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa, di yu biru ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Tay di pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan tumagamin agsapol kahit iti trabaho. No kahit yu timbangan, mapan kayo umutang i store. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinagan ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot nga minan sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Naimbag kang ka tadda motor mo nga aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ne, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas dita store Jose kanakan. Wi, katno adayo ti story ito, Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwe kumamatan atin apan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanug kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarita diya kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mangan kayo ita. Aglut-luto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo matlang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanog nga mapan ija istoran. Ay na, nakababay ng kanakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinangibaunam kan tatang Manong Louie. Ne, Sonya. Di mo matimpakpakaam mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan na tanadamag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinangibaunam kan tatang kunak. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ang mapasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka idi. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang? Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan? Arak kan babae manan? Di bali ata singgilak pa'y laang Sonya. Awan agungag. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak
ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsakan na klaunay. Tanagawid kan anak ko. Ay, nakailiw ka unay ay. Kailiw kayo matan, tatang. Pang-aasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaangan dito'y lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi. Tapno at damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta nga ipaw-pawit mo. Igatang na iti pyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapwam kasinsin Sonia? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay, nanay baglangan ta nag-awit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Tim yung? Agyaman akunay kadagiti na itultulong yu kan tatang idi awanak insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga data yung matlaang nga agkakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo day jay. Ay, anya nga yan ti planom tadta. Agsubli ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat ngamin ang jakabsat mo. Bisyo tin into naron na. Hanan sa nga mo tararamidan nan. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, manong. Apay, ano ti panpanakal mo kanya siya, Sonia, ha? Awan ti ipanpanakal ko, manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunam lang asino ka matan. Ay, aguli mo kan, manong. Maturog ka kitin. Alag dagiti ba itong tapumanawak dito abala? Masurunak lao na iti panagruprupam. Di ka agsaw itikas na, manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan ta nga iwanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Lala, unin! Sigan dos to. Katsyak di kamali. Day kakat ti jak kayat kan kamanong. Di mo amo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagong dagiti gamit ko. Tagna dagiti kalapaw da di tatapuldo. Makatawanan tinapalabas. Sipon pimanaw ni manong mo dito balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan na? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itay tatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di matan maumumay ti arak na di akabsat mo. Jak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kan kuanan no at ibaga. Di na kayat ngamin nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kan kuana. Bareng agnagam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag paiso, tatang. Nay, apaya magmag na kaluwi. Sa dinaw tinagapwam. Iten, di kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka nakamotor. Inbayad ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Dito ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, may lawana kanti. Ngamawanan ti naramita. Tayo utang ko ba't ti motor ko? Agbalbaliw kan kaanakan. Husto nga binan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. Nawan trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na nanti? Santa ka kasapulan di balay. Kan adajak kasapulan ida. Si kakit dimot kaanakan.
Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan, no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumat asaan ka nagaw-awid ijay balayo. Isuan na patag ka iti pamilyam, Louie. Makalawasan, ajak nakikita limabas ni manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no? Nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang! Sonya! Tatang! Ni Manong Luwin sa matagtok-tok-tok tatang. Ingkalukatan ti daw anak ko. Kasla maring grigatan ti kapsat mo. Tatang! Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan kung malusan ti sakit siya ko. Ito rin ako may hospital ading ko. Allah, apa yan? Amay ko. Mabit lang, Manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, babadgan anak ko. Sa sumurutak mo ti di ospital. Anyang iti ko na ti doktor tatang. Jak mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamot ti sakit ko tatang. Ikararag tayo Asabay ko tasan anak nga aro ti sakit mo. Naalam siguro dayta iti kabibisom anak ko. Di mo ngamin ammo ti mabagbagaan. Ni, aday ti ading mo. Sonya, anya ti ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin inom mo iti arak, Manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko. Adda na maamaagasan ka. No isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom. Amangan no agtinag day ta kanser. Saan? Diyak pa kaya ti matay ading ko. Diyak kaya ti madali ti kanser. No kasta nga rod. Agbalbaliw kan. Tatang, at titikwar tayo. Paggatang iti agas yun. Oh, Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. tangdan ko nag-dispatcher jayili tatang. Nag-applyak kas dispatcher. Kat naawat ak matadagos. Ay na. Nagsaya atay na ko. Addan trabaho. Uwan nga ron tatang. Agyaman karon Adda igatang ko iti agas ko. Ay, itid kuntukin ni Sonia. Ta iso ti mangigatang iti daytoy. Ni, naimbag man, Manong. Nasapa ka nagawid ita. Uwan nating, tapno makainanaak. Tamasapa man ti trabaho no bigat. No kasta. Adnan trabaho? Uwan nating, kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi ak ita ading ko. Sayang, tagiting gatang ko di arak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko, naimpang kuidawan kay sa eskan na ti kwarta nagbanugam. Tandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag ata, naagapan adagos. Ay na, agyaman na. Nakaamiris ka matlaangan, Manong. Liklikam dagiti banag a makaita diti sakit wano sa gubanit kan ka. Tano di kan to makakunail gapo iti sakit mo. Dap-dap paamto tinakaro ala dingit mo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan dayta apakasalitaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.